Күндү да оторотон биһиге айыннан келлибит. Олохтох почта отделением бини кытта сехергеһер. Почта отделением үлэхитэ Пак Сардана Алексеевна. Бүтү күн. Сардар Алексеевна биһиха аванны кылгасты бу коллективтик туһунан, кабита туһунан кепсен ахлақты. Тубихе олохтоох почта вот быйыл давно 6 сагын доллар юбилейдак сылбыт. Аны тергитебитер бихе төрдөбүт. Начальник тахпыт, Агафья Федоровна Антонова. Мен оператор дыбын, онна 2 почтальон кыргыттар тахпыт. Ту почта ден то үлетен камнахан бары де көрөн истен билен олары болук тахпыт үлете элбагын. Беремебит агаян, один доктен кудук бол кылгас кохо түгенен туханаммын кыжастары агадделектин багарабыт, урут кохуларга почта олели хиджибыт, почта логон кутта хевесте, кыжастар бытын бараларын быйылгы бу бекүхүн келен кыжастар дикадалара сагалымтынан агадделибит, багарабыт доробия, олакку тухаттын, доробия кытаттын, ситихилактик, жаллахты кулурун. Сардар Алексеевна биһиха мен мактанабыт, буаннык түрген чекчүлөр кепсен хандыккар. Оны биһиме хабарабыт коллективтигер доробийны